Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Di video kali ini Novi akan menampilkan video cara memasak pepaya kuah lada atau boh putih asam keung. Penasaran? Langsung saja lihat videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Siapkan bahan-bahannya. 1 buah pepaya setengah matang, 4 siung bawang merah, 5 buah cabai rawit, 3 buah asam sunti, lada butir secukupnya, daun jeruk 4 lembar, garam secukupnya, 1 liter air. Langkah selanjutnya, haluskan bumbu, masukkan cabai rawit, tambahkan lada butir, bawang merah, asam sunti, dan garam. Masukkan bumbu yang dihaluskan tadi, aduk hingga campur rata. Masukkan daun jeruk, masukkan irisan pepaya tadi, masukkan garam, masak hingga matang, terus matikan apinya. Nah teman-teman, pepaya kuah ladanya siap dihidangkan.